Haya marafiki zangu, hizo ni glass ambazo tunatengeneza vile unaziona hapo. Kuna hizo za green, kuna white, kuna hiyo kama iko orange kidogo hapo, kuna light green. Kwa hivyo tunazitengeneza. Kwa hivyo wewe ukiwa na chupa zako unataka tukutengenezee, tutakutengenezea kama vile unaona hapa hivi. Kwa hivyo hizo ni sample, tuna sample 45. Kwa hivyo wewe ukiwa na unataka ukichukua moja hapo kwenye ambazo unaziona hapo, tutakukatia kulingana na vile unataka. Hizo ni sample tu moja. So ukichagua moja hapo, tutakuambia unataka 10, unataka 20, unataka ngapi, tutakukatia, tutakutolea kwa store yetu, maanake tunayo kwa stock yetu hizo ambazo unaziona hapa. Kuna flower vase na kadhalika, na kuna nyingi ambazo haziko hapo. Kwa hivyo tuna aina nyingi sana ambazo tunaweza kukupatia. Asanteni. Kwa hivyo ukiwa na chupa zako usikatae kutuletea, tunaweza kukukatia pia vile unataka. Na pia sisi tuna chupa zetu ambazo tunakata, na tuna glass kama hivyo. Ukitaka 50, ukitaka 20, ukitaka 100, ukitaka 200, zote hizo tuko nazo, tutakupatia. Asanteni.